U Sekretari Sinod Komiti Ubah Harbes yang syai, lembat udukot jengka Komiti Sinod, buat Jaspar El Pertu, kibana kabalan Presbyterian Mulang East Details District. Kilapan pau kejes ngungu ia ublay, halur kejingla kabalang, ban pedang kejingan seng Sinod Samla, hapola kejong kabalang hamulang, bat kilong ru bakabalang ke pedang sengubaha bat pedang kelut mensim, ia baru kinawan jingan seng, kiban wana dugas ngitok ding ka shitarik leber, hadu kasngi ublay kalai tarik leber ada jarak pusau. To mentangi sengap ia kejing pensyai kibak hambanya, nakaliang kabalang mulang. Ni pen pau sungu ro ublay bangi layok ban pediang ya kan ka jinga seng sinot ka baar po ar ka jinga seng sambla ke jepi sinot mini ka ba ngikum ka balang ka ba ngilarai ban pediang ya kan sinot ka balang jengi wada da kilong tang kandiat kisngi bangi yok ban pengkrek ya kan sinot Rai ngidap lagi di sukmen, nyangu ublay. Boleh lam yang ni, bangi layo. Kani galat, bahan pediang ya kani kesenot. Kajing pengkrek kajing ni kalong tang ru menai, ya kani kesenot. Te ngai i kakti ke bah, klain bor kajong ublay. Ke don kat bat ni ha ka bangin pengkrek pengkrum, ya kani kesenot. Tukum ta, ni penpauru, kajing sengoburom, ya barok kilong ya ai musim yang ni ha bagi pediang yang kena snot nadok girang ba ke snot cuma ke snot bat kumjuk di prabangai ki ba don hapok ka prostori jengi ka rembai prostori bat kumjuk ke distrik Yap Mala ke balong ka headquarter jengi ke bala ai musim yang ni bagi pediang yang kena snot ngumpat juyok ban pediang yang kena snot kalau ngasien ke Banongkong kasih pendap dari dokumen lawan naduk menen ya kawan survey ya kini parking ke badan apa sinong ngakar max camp balong ba kejing trace system namba kejing syak system jong ki police department ban kemi dalam jong ki kemat ya kini ke parking bat ngakit bokir yang ru ya ke police department ba lomba kejing trace system jong ki bahkan lomba ya renti kejing penyak kali harga ba diang banwan haga ba kinawan jinga seng kinlong kibabek kibarenti bat ngai kublero ya ga police department bakal trelang bat ni kabalang na ka banta ban penbit penbiang na banta ban nyaj bek berhenti ya kane ka jinga seng jungi haga khamtam haga sintrai haga lai tarik tang tahi na kaliang jungi kabalang ngasngau dei ban ai kublei sisen ya ka police department kepala simkia kan ikam ba in penyaj di kali di bawan jaga balang ni sibun tuli ke cimpul kre ndai ke badon kam na ke mentagi bawan jaga ni jingaseng idon artli surok banwan jaga ni jingaseng kawai na alarm bai hang ni sinong aga sinong mulang jungi ke bajingai kumbasan kilometer bat sagawai pat kalat di banwan na rambai na sushen na batau kunta na kliriat lada jia baka blok na larmbai handrai kinwan pat nalum sekian ban poi sekani kebajingai kumba khasan kilometer te kani galong gajing yatu api bapin duktip nang bakan di YouTube channel baka rukomwan saka jingeseng desagawai ngakwa ban bu akan ngepor ngakwa ban itu api ba kani kesinong jongi hang ni hamulang kalau kabajan naga highway mah ga nasurok ba na tenaran ke batang 1 kilometer tengah terai kanom don ke blok nomor balai bangi biang ki parking po sino idon hadu nyau teli ki parking ki bakot ya ga arspa laispa sanspa jeka bu kali te ngada karparu ya kinong ki prabangit ki bawan sekani ke jingaseng bakinom yakini bakin wan da kata burom kumbangi lapen kre ikermen skem babaro ikali kinwan saga balang ngajongi daga basuk daga basang makin poisuk aga balang ngin pediang yaki kumbagi long khamtam hagas ngitrai te kani galong ngajing kerpat anggali yang jongi ke balang ka komiti balang ngilapan kre ngiladon ro ka komiti sinot te ngilatrilang bat ki pastor sinot bat ka balang hi bat ka jingseng samblang jongi hapo kani ka balang jongi
balong way na udukot na kajing sing sambla Master Jespar El Pertu balong way udukot yang komite snot di Betrilang aktif jat bat ngi ga komite snot na kumu sekretari jongga komite snot ngasngau lomba kajing don jeki kapan suk yang i kum ka komite bangi layok bor banyak tray ban penbiang penbit penbiang ya kani ka jingpun kra jing snot wat segi bor sarkar ni alaj lang ni wat kita giskim gilenti gilawat gilenti gisengkeng gila yo surok mata bau emale jongi lapan tray atau surok ban poi sau jaka long jing seng te hadu jaka jong long jing seng mata la ne ban airong te barang sa katukan ni te ngatrai hadu gasngi long snot la ban pendep yang surok ipin pau jing sengungu yo blai namar bangi laban pediang ye gini jing seng wala kipor ki balengkot katukan ni benai bangi pediang ni jing seng ngangu yo blai ba nanti yang i hadu kani ke kelimat bat ni pen kre gini jing seng hagini ke por ni pediang sengu bah ye pi ki bawan sya gini jing seng hagata ke sengi Sunday badole se nadu ke sengi Friday ni pediang sengu bah pi sya ke balang ke jungi ba pinwan sya gini jing seng i kermen ba pin poi dek basuk badak kemen bad kanam don kanu ke ba pentut ye pi halenti hale sengking you blay bon yalam ti bad undur kalle bad pi bad hagani ke poro aba pi poi shigani ke balang ke jungi ni pediang ke luj men sem ye pi shagi jing ke sem ke jungi ba pinrung ba pin mi bad ba pin bam ye ke jing bam bangi lapen krek ke luj men sem na bata jumpi kanam don kanu ke ba pher aga shnong ke jungi pinom dei banteng ban smed ye ginu ki jing ke rempai kristan ke jungi Pin day ban bam kaloi pinam don kanu ka ban sem artatin ka chinong ka jungi kalong ka bakhoj kanam don kanu guru ka ying ka sem ka ba penjabo ya ka jinglong jingman Citizen first is our motto. We believe that our citizens need to be connected with government for faster and efficient service delivery. I am happy to announce that we are coming up with a dedicated CM helpline call center.